Ninebekunene kuyindvokoto nenjabulo kimi nekuhlonipheka ukuthi ngidothulela sive ngendzaba yemalanga ekugubha nangomlambo lomkhulu lotawenteka eveni leMaswati. Ingonyama inkosi Mswati wesithathu seyibusisile emalanga lapho khona sitabe sigubha khona lo msebenzi lomkhulu lapho khona sitabe sigubha emashumi lamane solo inkosi ingonyama Mswati wesithathu athatha ubukhosi bakaNgwane. Siphinde sigubhe lapho khona ingonyama ihlanganisa emashumi lasihlanu nesiphohloko yeminyaka solo yatala. Nasibuka ke lemsebenzi yonke lona sekubonakala ukuthi lesihlanu mhla ka-24 kuye Mabasa kulomnyaka so menyetela kwakuthi kutabali holiday. Tabali holiday even lonke leMaswati. Sicela ke ukuthi sive sinake ukuthi lo mhla ka-24 uthenga liholiday lamhla ka-19 lapho khona bekufanele ukuthi kube langa lapho khona sigubha kutalwa kwengwenyama. Kepha ngaloko ukuthi sesiya sundvuta simikisa mhla ka-24 liholiday lamhla ka-19 selitawa mhla ka-24 khona kalobamba kaSomhlolo estadium. Emalanga ke ekugubha lo msebenzi lomkhulu kangaka lo ingcophamlando eveni ngalesihlanu sive sonke siya kaSomhlolo estadium lapho ke sengilomgido lomkhulu ke lapho khona sitabe sigidza sijabulile khona silive khona kaSomhlolo. Bese ngelisonto sitawuya eLdzidini ngelisonto mhla ka-26 siya eLdzidini esigodlweni lapho khona sitabe sigidza khona sigidza nangalamasiko ethu sitshengisa emasiko ethu kutabe vele nje kusintfu kusiswati leLdzidini lapho sitabe sikhona khona ngalelisonto. Ninebekunene bayethe wena waphakathi. Ninebekunene ngithanda ukuthatha lelithuba kuthi ngimeme eMaswati onke la khona eveni. Ngimeme tihlobo labahlala eveni, tihlobo telive kuthi bonke bete kaSomhlolo estadium mhla ka-24 kuMabasa 2026 lapho khona sitabe sigubha khona na ingcophamlando letabe yenteka yemashumi lamane solo inkosi Mswati wesithathu uyathatha ubukhosi bakaNgwane. Asiteni sonke Maswati ngenjabulo nangekuhlangana site sitogida lomgido lomkhulu kangaka lapho khona sibona umbono wekuhola live lobomhle kakhulu solo kwaphela emalanga emashumi lamane yabekwa ingwenyama ngekutimisela ukuthi live lichubekele embili. Kwekugcina ngathi egameni lahulumende nesive sonke seMaswati ngithanda kufisela ingwenyama inkosi Mswati wesithathu injabulo lenkulu kulomsebenzi lapho khona itabe igubha khona emashumi lamane solo yathatha isihlalo sebukhosi iphindze igubhe emashumi lasihlanu nesiphohlongo solo yatalwa emhlabeni. Siyabonga Ninebekunene.